Vai,
nagajang mapila por nagundang imana asabahan magundang sari sa upatuan. Tua-tua nama dokter bergat yang di rumah berganat yang di sopo nunggal gajang umurnya mang nami si sorba tuan saya gajang mah umurnya makanan kosong alani asa balitang mapakabe tubuh tahu sita doan asa sadahu dolot nasi dadapo
Pagkapaga na lomak, tuwa tutur mo na kung ay nagyo. Bajo ko tak pasadanay. Diha mo na malunami nung asuli di pasita rohani kaya na kono do makorasi sa halan niya kanato arani masahala sa mo jadi mangaliat kita buha adong pagidong mo mangaliat tiga hari na iba ka suruha tiga nga tol sa itubo matutungulungol amang namalo namin asa mangaliat tamin dia kagil ya horas ay magutang pangalian na itakas bay apa
Bawa tu kita manotor no bodo alayon nakin na babuat tu nigotak no kita asasahat na uli jadi soalnya mah dihamu amang tarkosin nami na uli otak itu di ulah kamu pangilun nami asaho sudah gundamnya mang nami na tuat sisor baton inama mual tiyo binay tu panahatan bahay mo mang butak si tiyo do to panahatan na uli Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, terima kasih telah like, subscribe, dan komen channel YouTube ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.